Assalamu алейкум, урматтуу Учкун медиа YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Бүгүн 5 декабрь 2020 жыл. Күнгө ишембе, саат 8ден 10 өттү. Бүгүн биз Куршап айылында жайгашкан Куршап мал базарынын ичинде турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон рубльдин баасы 1 сом 14 тыйын. Ал эми доллар 84 сом 80 тыйын. Евро болсо 102 сом 79 тыйын. Ал эми бүгүн аба ырайы -2 градус суук. Бүгүн биз ушул базардын ичиндеги жалпы малдардын баасын тартып сиздерге көрсөтөбүз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Урматтуу достор, биз мал базар тартып эми кой базарга өттүк. Учкун медиа каналы. Koy ardan Assalamu алейкум ага. Нол канча тиш? Кой. Koy 4 diş. 4 тиш. Баасычы? Bası neme her gün her kıl sıra atat. Ben 18'de atam. 18 ming. 4 tish qo'y 18 ming. Boz mu qisir bu? Kısır. Chegara jabılgandan beri arzandады, qimmatladыбы? Arzan bolatma ötkende bulardı 15 min, 16 min, 18 minge jet. 20 minge satvat. 20 mingden satып atқан qo'y 18 ming deydi. Qanchaga so'rashdi ava? Ya, qanchaga Çöp so'rashdi? bergen söyle arzanda tutma ve çegaran atış gerek. Avrat. Kilit alganlar var. Elam içine o katış gerek. Endi bak Hadi soğuk şu. 18'de atam. Çok kımbat. Qancha ava? Yaylo da kımbat. Ava, qancha? Qancha datasiz? 18 bin lira. Chegara jabıldı, biroq et arzandadыбы? Arzanda yok. Daha lokal boyunca. Qaysi kanal? Media kanal. 450 son. Nemechi? Qanchalik ret beradi buna misалы? Bu 40 kilo kaç para? Siznikichi taqsir. Buna qancha tish qo'y? Qarib qaldı. Qarigan qo'yding baасы qancha? 10 ming de otam. 10 ming so'm. Qancha tish bo'lib qoladi shunda qarisa? 2 tish tushib qoldi. 2 tish tushib qoldi. Qarigan qo'ydi shu. O'shu tushib qolganda o'shun qarigan bo'ldi. 2 tish tushib qolgan qarigan qo'y 10 ming so'm deydi. 4-5 kez basırada. Buna narxinisichi? Nan qo'zisuvi? Tip shu. O'sida qo'sang bo'ladi. Biroq bir qo'ron qo'ydi. Bu erkak burg'achivi? Bosichi? Bu del 10 ming. 10 ming so'm. Mınaki жазда тулган ургачы козу 8,5 миң сом дейт. Ушул ак бычмал 13 миң сом дейт. Ушул козулу койду 15 миң сом дейт. Мына козусу эркек экен. Карыган кой окшойт, а? Ушул эркек козулар 9 миң сомдон сатылыптыр. Satıldı şu. Ушул боз койлорду 11 миң сомдон дейт. Тиши 6 тиштен экен. Жакынкы боз баба? Baba yakın, sonra. Нол ак, жакынкы боз, ал эми кара, узак боз экен. Ургачы козулар 7 миң сомдон дейт. Ular arzan ne kadar? Kaça? Sizge jettenler. Oşa 8'lerin var. 7'den al эми 8,5. Ушул эркек эки козу Kaç kadar? 10.700 dedi. 10.700 сомго сатып алды. Çek ver dava. Ben onu aydım. Ben gaylap beri sen aslında alpay çaldım. Ben oylarım var. Altına bir metre koysa koyma. Kalkuran çal. Ушул 6 тиш койлор 15-13 миң сомдон дейт. Нол биринчи турган күрөң 13 миң сом, нол кара 15 миң сом дейт. Нол чака? Канча тиш бол? А? 2 тиш 13 миң сом. Ушул козуну 7 миң сом дейт. 6-2'ge 1 бey атат.
Мынакей достор, сатуучу өзү баяндап берет. Айта бериңиз. Şu sat atağız, yurgaçlar var, erkekleri var. Var 7,5 milyon da tavız. Кайсылар 7,5? Мыналар ба? 7,5-дан. Эркектер. Канча айлык булар? Var 5-6 aylık da. 5-6 айлык. Мыналарчы жүнү кыркылгандар. Var 4-5 aylıklar. Эркек тургачы бар. Yurgaçlar. Басычы? Bağısı var 7 milyon kemi var da tavız. 7000 сомдон кеми бар дейт. Мыналарчы? Bunlar 5,5 milyon da tavız. Yurgaç erkek aralaş. Bunlar. Неме? 3 айлык козулар. Канча дедиңиз 3 айлыктарга? 5,5 milyon kemi var. 5,5 кеми бар. Var 7 milyon kemi var. Kaparga 12'ye berme tamına kustalaga. Ya tübölgen çay koydu mu? Өзү канча деп атасыз? 15 kam var. 15.000 кеми бар дейт. Kartı. Ушул ургачы козуларды 12.000 сомдон кеми бар дейт. Айта бериң ага. Ya buna bozu koçkar Басычы? 6,5 de ota. 6,5 миң. 6,5 ming so'm. Buna Бул деле козу. 7,5 kozu buldu. 7,5'ga sırada birok vermeydi. 7,5-га бербей атат экен. Buna ol bolsa bul dala kozu bunu 6'ga verelim. Sebebi arıgıra. 6'ga Ama берет. onlar çoğun bardığı soluklar çoğun var. Bunu 9'dan azmazdan kemi vardı ota. 9'dan da 4 4 tişten 6 tişke çeyin eкен. Kam koyu satılat da 9.000 so'm kami var. Жашычы? Ha? Tişe. Kozu da kozu yaş. Urgaçı. Urgaçı. Boz kısır eken belgisiz. Belgisiz. Da hükamın koyu. Dikan. Kemi kança? Ha? Kemi. Kemi düşberez. vericim bu adam. 9 dediniz ha? Ha 9 kami var buna. 9 bersek kançasında çıkaytasız? 9 bersenger 1000 so'm qaytırıyoruz. Barada bütün 1000 so'm veremiz. Barada tur 1000 so'm qaytırıyoruz. Hükam çantadan 1000 so'm alıp veriyoruz. Kozularda 9.000 so'm. Urgaçı kozu. $9.000 so'm deyt urgaçı kozular. 5.900 so'mga satıldı. Nol urgaçı, erkek kozu. Urgaçı kozu bası 7.500. 7,5 so'm. İçine koy berem sen alsan. Kança sıratçat? Tezqa var mı? Kança sıratçat? Sırada darkın sırada aytıp koy. 7'de gece sırada, 7'den ötüp sırada, kam sırada. Kançaga berбей койдуңуз? 7'ge veriyor. 7'ge бербей койдук. Kança koyup vereyim de Bağlaşıp atacak, bağ olup atат. Kança koy berem dep aytdım. özünüz söz verip ayttınız. Alarman kança sırap atasız? Yok var. Ama 7,5 7'den de koyup otam. veres mi desem hoptur koyup verem dediniz. Kança koyup vereyim dedim. Ушул эки эчки 7,5 сомдон алыныптыр. Ал эми мына кара болсо 8.000 алынды. Наркыларычы? 7'den. 7.000 alınıptır. 7, 8, 7,5 mı? Ova. Buna 8 8.000 oldu. Kulak karasaydı aytırız. Bari kısır mı? Bozları var mı arasında? Bunlar var teki. Tek eken bari, erkek. Erkek tekeler. 7, 7,5 8.000 so'mga alınıptır.